لناف کامپین هرما شهبایه یا باکوڕێ حەلەبێ کۆچبەرێن عەفرینێ کۆژنەچاری دناوان کۆنکێن پەڕتی دەدژین بێ ئاڤمانە. مافناس إبراهيم شێخۆ کۆ بخوا ئەلڤێ هەرێمێ دژی شتۆرا مەدیایی یا ڕووداوێرە گوت کۆ ڕێخستنا یونێسێف ji 15 meha Sibatê ve av ji ser kampan qutkiriye. Tiştekî ecer derketî ser me tiştekî ne însonî ne cida. Niha me qutkirina dêrmên me qebil kir, qutkirina mozûtê me qebil kir, me gih qebil kir. Bes vê halê însoniyê heye li tara İsraîl li Gazê dixê ov li ser qut nekirî. Eceb em ji ku hatine, em ji kujin marîxê hatine, eceb em li vê çavê dewleta em ne înson gi ovê li ser me qut kirin. UNICEF bizzat منظمات إنسانية. أم 6 سال نلفه دارينا أم لبنده تشتكي تانينا أم بقري عفرينه والله ناو تلي بينج نجومه يقول مدنه ملواري روكه ديچي چودره دو خوكه işkence هم ديچي چودره دو دبینن و سبادو پیش ما هوینه نه زبستان بلکیم ها آب اداره به بس سبادو پیشاروج آبینه گمار پی بوده به نخوشه پی بوده به حتی تشتكي يعني پۆکبینە ئینسان دەوێ دوێ. کۆچبەرێن عەفرینی دلگرانی و نەڕازیبوونا خۆش قوتکردنا ئاڤێ ji tora medyayî ya Rûdawê re derbirîn. من حسر واري حسر روك لسرمان يو حسر ملو مزامة واري تشملات واري شملات بقرى ملات شكول كي شاتر ملات دار شكول بو تشودرو بيت تشودرو بيت بترني راسي لقيه هو بيني دور هو بيني قارم هو بيني اشتا قارم او قارك اشتا ملات كي بي كورو بكي كي ملات كي تمرين بيتي بيمي لا دوم ملاتي بيمي Li gorî zanyariyên ku Rûdawê ji herêma Şehbayê wergirtine, rêxistina UNICEFê ku av ji nişteciyên herêmê re dabîn dikir, di her du salên 2020 û 2021 de av ji ser 3 bajarok û 8 gundên herêmê qutkiribû. Niha jî rêxistina UNICEF ya navdewletî av ji ser her 5 kampên koçberên Efrînê qutkiriye. حسين عمر الروداو.